Ne možete sada vidjeti, ali biće, verujem, biće izložena u rektoratu. Ona je namenjena svim studentima Srbije, svih univerziteta i njihovi predstavnici su na veliko zadovoljstvo ovde došli da ovaj dar episkopa Maksima prime. Kažu mi da će on biti postavljen ovde u rektoratu Univerziteta u Beogradu neko vreme kao simbol nade u blisku bolju budućnost, a uskoro nadamo se kao uspomena na borbu koju smo vodili za bolju Srbiju. Već su visoko pozicionirani crkveni funkcioneri studenti nazivali pogrdnim imenima koje neću sada ni da pomenem. A našu borbu za evanđelske vrednosti nazivali su obojenom revolucijom. Pa i gore od toga, odlikovali su one koji su odgovorni za sadašnje stanje najvišim crkvenim odlikovanjima. Tako je predsjednik države malo pošto je pomilovao razbojnike koji su u Novom Sadu u januaru prošle godine bejzbol palicama polomili Vilisu, našoj koleginici Ani. Nazvao ih je herojima, pomilovao ih, a onda je dobio orden Svetoga Đorđa od episkopa Nikšićkog Metodija. I takvih žalosnih primjera ima mnogo, neću ih sada na praznik nabrajati. No među više od 40 episkopa Srpske pravoslavne crkve ima i 6 onih koji su dostojni tog visokog zvanja. 6 onih koji su se javno usprotivili vređanju studenata i stali u njihovu odbranu.